Ni nyuma y'uko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje gutakambira ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi, ni nyuma y'uko kandi byari byamaze kumenyekana ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cy'Ubwongereza ko yamaze gufata uruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse bari baherutse no guca amarenga bagaragaza ko bagiye gufatira u Rwanda ibihano bikarishye. Banahamagaje rero yewe ambasaderi w'igihugu cy'u Rwanda mu Bwongereza Johnson Businge n'Ubwongereza bufatiye u Rwanda ibihano karahabutaka. Nagira ngo tudatinze rwose turebere hamwe itangazo bashyize kuri Minisiteri yabo y'Ububanyi n'Amahanga, turebe icyo ibivugaho. Uwo mu minisitiri n'ubundi ku munsi w'ejo nibwo abanyarwanda basohoye itangazo bamushinja ko yaramaze gufata uruhande rwo kubogamira kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ngo bishingiye ku kuba mu matora aherutse kuba mu Bwongereza mu mujyi we wa Tottenham ngo yaratowe cyane n'abakongomani baturuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni ibihano byinshi cyane Ubwongereza bufatiye igihugu cy'u Rwanda nk'uko tugiye kuba tubibasomera. Reba hasi handitse subscribe, tujye dukomeza kubana 5 Batangiye bagira bati itangazo ry'Ubwongereza ryerekeye ibihano by'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kwa 25 Gashyantare 2025. Ibiro bishinzwe ububanyi n'amahanga umuryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'icyongereza n'iterambere FCDO, leta y'Ubwongereza, umuvugizi wa leta y'Ubwongereza yagize ati: Leta y'Ubwongereza ihangayikishijwe cyane rwose n'ibibazo biri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umunyamabanga w'ububanyi n'amahanga yahuye na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo i Kinshasa ndetse na nyakubahwa Perezida Paul Kagame i Kigali kuwa 21 na 22 Gashyantare. Muri ibyo biganiro yagaragaje ko nta gisubizo cy'imirwano cyangwa se cya gisirikare gishobora gukemura ibino bibazo biri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse kari ngombwa ko imirwano ihita ihagarara ako kanya nta yandi mananiza. Ibi bitero rero biheruka gukorwa na M23 ifatanyije n'ingabo z'u Rwanda ngo birimo no gufata umujyi wa Bugoma na Bukavu, no kwica ubusugire n'ubwigenge bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ngo bikaba rero kandi binyuranyije n'amasezerano y'umuryango w'abibumbye UN Charter. Muri iri tangazo ryabo bakomeza bagira bati umunyamabanga mukuru w'ububanyi n'amahanga yahamagariye abayobozi bombi, ubwo ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubwongereza, bombi kugirana ibiganiro byimbitse kandi rero mu buryo bwizewe binyuze mu nzira z'amahoro ziyobowe n'Abanyafrika hagamijwe kugera ku gisubizo cya politiki kandi kirambye. Bagomba rero kubahiriza imyanzuro yose yafashwe n'inama ya EAC SADC yabaye rero kwa 8 Gashyantare. Ubwongereza buzakomeza rwose ngo kuganira n'Abanyafrika ndetse n'abandi bafatanyabikorwa ku cyakorwa kugira ngo bushyigikire iyo miryango bushakira umuti iki kibazo. Muri itangazo bakomeza bagira bati ibibazo by'ubutabazi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo birakomeye cyane. Hafi miliyoni y'abantu baherutse kwimurwa, ni mu gihe amagana y'ibihumbi bakeneye ubutabazi bwihutirwa kugira ngo barokore ubuzima bwabo. Ni muri urwo rwego rero buri ruhande rufite inshingano zo kurengera abaturage mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rurasabwa gukomeza kubahiriza ibisabwa. Ikindi kandi nuko n'abagerageza kuba bakora ubutabazi nabo bahura n'ingaruka mbi z'ibi bibazo by'iyi ntambara. Umunyamabanga w'ububanyi n'amahanga cyangwa se Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga yagaragaje ko hari igisubizo gikomeye kizaturuka ku muryango mpuzamahanga mu rwego rwo guhangana n'iki kibazo gikomeye kandi gikomeje kugenda gikaza umurego mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu byumweru bishize Ubwongereza bwakoranye bya hafi n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga barimo nk'umuryango wa G7 cyangwa se ibihugu by'ibikire cyangwa se ibihugu karahabutaka bikomeye 7 ariyo G7, ndetse rero ngo n'ihuriro mpuzamahanga ry'ibiyaga bigari kugira ngo rero barebere hamwe uburyo bwiza bwo kugira icyo bakora kuri iki kibazo. Ubwongereza kandi ngo bwakoresheje inama zitandukanye n'umuryango w'abibumbye Loni ndetse rero n'inama y'uburenganzira bwa muntu kugira ngo basabe ko habaho igisubizo ku kibazo kibiri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
hanyuma rero bakomeza bagira bati umunyamabanga wa minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa leta y'Ubwongereza akaba rero avuga ko hakenewe inkunga y'ubutabazi ingana byibura ngo na miliyoni 16 n'ibice bitandatu mu mayero yo gufasha abaturage bo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bari guhura n'ingaruka zikomeye cyane z'iki kibazo cy'intambara. Leta y'Ubwongereza rero ikaba yahise itegeka ibi bikurikira: hari hagarikwa ry'imirwano y'ako kanya, uburenganzira bwo kugeza ubutabazi kuba bukeneye, kubahiriza amategeko mpuzamahanga agenga intambara n'ubutabazi, kwigira mu nzira, kugana inzira cyangwa se gutangiza inzira z'amahoro ziyobowe n'abanyafrika, ubwo bashakaga kuvuga ibiganiro bya EAC, SADC ndetse na AU. hari ukwamagana ubwigomeke bw'ingabo z'u Rwanda RDF ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no gusaba ko zihita ziva ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bidatinze. ngo ni mu gihe rero hatarabaho intambwe ifatika mu gushaka umuti, Ubwongereza bugiye gukora ibi bikurikira. Buzakora ibikurikira ati: hari kutohereza abayobozi bakuru mu bikorwa byateguwe na leta y'igihugu cy'u Rwanda. ni mu gihe nyine ngo gushaka umuti bitari byakorwa, ibintu by'Ubwongereza bugiye kuba bukoze. Igihano cya mbere ngo ni ukutohereza abayobozi bakuru mu bikorwa byateguwe na leta y'u Rwanda. icya kabiri, kugabanya ibikorwa byo guteza imbere ubucuruzi hagati y'Ubwongereza n'u Rwanda. hari uguhagarika inkunga y'imari itaziguye igenwa na leta y'u Rwanda uretse yagenewe abatishoboye kurusha abandi cyangwa se abakene kurusha abandi. ati hari ugukorana n'abandi bafatanyabikorwa mu gushyiraho ibihano bishya bishoboka. n'Ubwongereza ubwo nabwo bufashe umujyo w'Ububirigi wo gukomeza gushishikariza amahanga gufata ibihano ngo bifatire igihugu cy'u Rwanda. ati kandi hari uguhagarika amahugurwa ya gisirikare yahabwaga igihugu cy'u Rwanda. hari ugusuzuma impushya zo kohereza ibikoresho bya gisirikare mu ngabo z'igihugu cy'u Rwanda RDF. leta y'Ubwongereza ikomeza igira iti: u Rwanda rufite impungenge z'umutekano, ariko nanone gukemura izo mpungenge binyuze mu gisirikare ntibyemewe. igisubizo cy'iki kibazo kigomba kuba icya politiki, ntabwo ari intambara. turasaba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gukurikiza inzira z'ibiganiro kandi bakagirana ibiganiro na M23 mu rwego rw'amahoro arambye. leta y'Ubwongereza izakomeza gusuzuma ndetse no kuvugurura iyi politiki hakurikijwe uko ibintu bizagenda bihinduka. Basoza rero bagaragaza bati ibibazo nyamukuru abafite ibibazo no kwandikira kuri email, bashyiraho nimero ya telefone, hanyuma hasi barandika bati mushobora kandi kuvugana n'itsinda rishinzwe itangazamakuru rya FCDO binyuze kuri email ndetse na telefone twabahaye, tukabasubiza vuba cyane bishoboka, tukanabikurikirana amasaha 24 kuri 24. muri rusange rero nibyo bigaragara muri iri tangazo. mu kanya gato ndaza mbagezaho itangazo rya guverinoma y'igihugu cy'u Rwanda nabo bamaze gushyira hanze mu buryo bwihuse.